Naš dragi pacijent, još jednom hvala što ste došli i ukazali nam poverenje nakon 7 godina, je li tako? Hvala vam, tako je, 2014. 2014. 7 godina je prošlo kako je naš dragi pacijent došao i dobio tada Olon 6 u Gornjoj Vilici. Bilo je nacementiranje, stavljali smo više implantata, promenilo se dosta toga, on je poprilično zadovoljan kako to danas izgleda. Stvarno prezadovoljan, doktore. I mi smo super zadovoljni i sad, nakon 7 godina, odlučio da ode Donju Vilicu. Ali koliko je izdržalo, sećam se kad smo pričali, dajte da ostavimo Donju Vilicu malo i vi ste rekli, ajde sad i 7 godina. Tako je. Divno, divno. I kakvi su vam utisci? Pa, evo... Što ste se u stvari vratili nakon 7 godina? Ipak je veliki to period. To je lepo pitanje. Kada se čovek vrati zbog jedne zdravstvene usluge kao što je ova, u vašu ordinaciju, zubarsku ordinaciju, znači da je super zadovoljan, u stvari prezadovoljan. U toku ovih 7 godina jedan jedini problem nisam imao. Dolaze na kontrolu redovno, to moramo da kažemo. Ovde možda vidite kako je to izgledalo ranije, donji zubi su ti koji su 7 godina izdržali. Ovo mu je privremeni rad u Donjoj Vilici, sad smo to modifikovali, ranije je rađeno, totalnu protezu ste nosili, ili tako? U Gornju, da. Sad smo to modifikovali da pacijent više nema totalnu protezu i mislim da vam je bilo mnogo. Kako vam je bio osjećaj? Fantastičan. Izuzetno kvalitetno. Pacijent je divan primjer da je u jednoj fazi rada imao totalnu protezu i to smo izbacili, tako da sad imate privremeni rad fiksni. Koji je izdržao i vreme COVID-a i vreme pandemije i čak 9 meseci sam ga nosio. 9 meseci je nošen privremeni rad koji treba da se nosi 3 meseca. I ništa mu se nije desilo. I sad je došao rad za keramički rad donji i ovo je na kraju naš divni pacijent sa keramičkim radom. Uklopili smo boju, isto interesantna stvar, treba uklopiti boju keramičkog rada koji je star 7 godina sa novim. Mi smo jako zadovoljni kako je to sve izgledalo, a pacijent je... Stvarno bih se zahvalio Srđanu Cvejanoviću, celoj ordinaciji Cvejanović, to je jedan mladi tim, izuzetno ljubazan, profesionalan, stvarno fantastičan. Ako bi mogli da poslušate čoveka od 60 godina, oca 3 dece, 7 unuka... Inače čuveno košarkaša, svojevremeno ozbiljan košarkaš bio gospodin. Svakome bih preporučio da dođe na jednu konsultaciju, sedne i da bude stvarno miran. I izuzetno mi je drago da ovakva ordinacija postoji u Beogradu i da može da pruži ovakav nivo usluge koji možda ne da je jednak, možda je čak bolji nego i u Švajcarskoj. Hvala puno još jednom, da vas zubi služe i da se ne među omišljeni pravimo. Hvala vama, mnogo mi je drago da smo se upoznali, hvala vam na svemu.